Wekaze ko ndaje nkubwira mu yandi makuru ukuntu byifashe. Witwa DJ Toxic ni umwe mu ba DJ bazwi hano mu Rwanda ndetse unakunzwe. Urabizi ko yagize ibibazo ubwo yagongaga nyine umwe mu bashinzwe umutekano mu muhanda, polisi yo mu muhanda, biza kurangira yitabye Imana, ariko ubushinjacyaha bukaza kugira umwanzuro ufata akanya. Rero hari amakuru agezweho kuri no nkuru ye ndetse atari meza kuri we ndetse n'abakunzi be muri rusange. Ese bimeze bite hagati ngaho kukubwira ko polisi y'u Rwanda n'ubundi yahaye amafaranga wa muturage wigeze guta amafaranga, bigatangazwa ko rwose yataye mu makaritsiye za Giporoso. Ese byagenze gute? Ni kuri wa gatatu, ubwo n'umusoko wa gatatu nyine polisi y'u Rwanda yashyikirije umumotari yitwa Tangimana Jean de Dieu, yataye 500 yari yataye mu muhanda wa Remera Giporoso mu karere ka Gasabo, ari ku itariki ya 23 Mata 2026. Numva ko yarashize iminsi. Rero byaravuzwe, banavuga yuko ngo abenshi bari buze kugerageza amahirwe yabo, bavuga ko aribo bayataye, ariko hari byinshi byari byagendewe kugira ngo umuntu ukwiye guhabwa n'amafaranga cyase nyirukuyata aze kuba ari uyahabwa. Nyuma rero y'ubushobozi ndetse n'ubushakashatsi bwimbitse bwakozwe ku bagerageje nyine gushakisha se kuvuga ko aribo bataye n'amafaranga, nyirayo yaje kumenyekana, yitwa Tangimana Jean de Dieu. Akanya rero amashusho yagiye hanze, polisi y'u Rwanda imushyikiriza amafaranga ye, sheke amafaranga ye yarimo 500 by'amafaranga y'u Rwanda yari yataye mu muhanda nk'uko bye byavuzwe na polisi y'u Rwanda Giporoso Remera mu karere ka Gasabo. Ndi makuru rero nuko buriya ngo umubyinnyi mpuzamahanga umunyarwandakazi Sheikh Silva wameje kugenda acanga abantu imikorere ye, yishimiye rwose guhura n'abarimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Wakibaza uno mukobwa no munyarwandakazi, ariko benshi bavuga ko ari umwongereza, ko baye mu Bwongereza cyane, ashobora kuba afite connection ikomeye cyane, ko abastari abantu bakomeye cyane bafite amazina akomeye muri politique muri show business ndetse n'ahandi usanga bakunda guhura n'uno mukobwa Sheikh Silva. Wakibaza ese uno mukobwa bikora gute? Ntutse ko hano mu Rwanda asanzwe afite umuryango witwa Sheikh Silva Foundation, usanzwe ufasha abana bakiri batoya ndetse bafite impano, ariko bamwe muri bo bagiye bafite n'ibibazo by'umuga, bafite ubumuga bugiye butandukanye, ariko akagenda bafasha binyuze mu muryango yashinze witwa Sheikh Silva Foundation. Ukaba rwose wigisha cyase ufasha abana kuzamura impano zabo zigiye zitandukanye, zirimo kuririmba, kubyina ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, birimo n'ubugeni baba bakorera muri no muryango wa Sheikh Silva Foundation. Mwijoro ya tariki ya 12 Gicurasi 2026 ubwo bari mu birori bisoza inama ya Africa Forward Summit, Sheikh Silva yagize uruhare rwose rukomeye mu birori bisoza inama ya Africa Forward Summit yabereye i Nairobi muri Kenya. Sheikh Silva yari umuyobozi w'ubuhanzi byitwa artistic director w'igitaramo cyiswe Africa Forward Le Concert ku munsi wo gusoza inama. Ikigorero cye Sheikh Silva Foundation cyakoranye n'abahanzi barimo nka Yemi Alade na Bien wo mu gihugu bwo Yemi Alade mu Nigeria kazi. Hanyuma uyu nguyu n'ubundi Bien musanzwe muzi muri Kenya, nk'umwe bahanzi bakomeye cyane nabo yataramiye rero bitabiriye iki gitaramo. Uyu mukobwa rero yari mu batanze ibitekerezo mu kiganiro cyagarutse ku mbogamizi n'amahirwe ari mu nzego z'umuco n'ubuhanzi muri Afrika. Iyi nama rero yabaye kuva ku 11 kugeza ku itariki 12 Gicurasi 2026, ikaba rero yibanze ku bufatanye hagati y'ibihugu byo muri Afrika ndetse n'Ubufaransa mu rwego rw'ishoramari n'ikoranabuhanga. Bivuze ko ari ubufatanye bugomba kuba bwakomeza hagati y'ibihugu byombi. Kambwiye ko kandi atari byo gusa muri rusange ubushinjacyaha rero bwagize icyo bubivuga ku bigendanye n'ibyo DJ Toxic ashinjwaga. Nkubutse ko DJ Toxic yagize gutya rwose arafungwa. Ubushinjacyaha rero bwajuririye rwose icyemezo cyo kuwa 4 Gicurasi 2026 cy'urukiko ngira ngo urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwategetse ko DJ Toxic afungurwa. Urukiko rero rwari rwamuhamije ibyaha yari yakurikiranweho, rumuhanisha rwose gutanga ihazabo ya $1,500,000 no gukora imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 3, ariko asubitse mu gihe cy'amezi 6. DJ Toxic yaramaze iminsi 135 afunzwe, bingana n'amezi 4 n'iminsi 14, kuko rwose yatawe muri yombi kuwa 20 Ukuboza 2025. DJ Toxic yarakurikiranweho ibyaha birimo ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, guhanga urasiko ni byari byabaye nyine mu mezi yashize, bavuga ko yaba yarakurikiranwe n'ibyaha byo kubakoresha ibiyobyabwenge birimo n'urumogi, nk'uko n'ubundi hakozwe ubushakashatsi cyangwa se ndetse n'ubugenzuzi bwimbitse mu rugo iwe kugira ngo barebe niba
niba nta bindi biyobyabwenge yabakoresha bako rero harimo rero no kuba baramupimye alcohol mu mubiri we bagasanga iri ku rwego rwo hejuru ku buryo yabakoresha imiti izwi nk'ibiyobyabwenge n'ubundi igiye itandukanye. Ibi byaha rero bifitanye isano n'impanuka DJ Toxic n'ubundi yakoze mu rukerera rwo kuwa 20 hari mu Kuboza 2025 ikagwamo umupolisi w'umunyarwanda nyine umupolisi ukorera mu muhanda ndetse n'ibiyobyabwenge byasanzwe iwe ubwo hakorwaga iperereza nk'uko n'ubundi namaze kubikubwira. Ariko akamubwira ko uvuye kwa DJ Toxic twinyarukiye nko muri Amerika ukuntu byifashe ubwe ko Donald Trump nawe yamaze kuba agera muri Beijing aho rwose ngo hari ibintu agiyemo abantu batangiye kuvuga bati nyaboneka babona Hormuz ibintu bikemutse Iran na Amerika ibibazo bihari bikagenda bifata umurongo ko Bushinwa na Leta z'Ubumwe za Amerika ibiganiro bigiye kubaho abantu batangiye kugenda bibaza bavuga ati se aho Trump ntiyabagiye kugirwa inama na mugenzi we w'Ubushinwa reba niba hari ibintu byafata umurongo. President wa Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika Donald Trump yageze Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa ari tariki 13 n'ubundi 26 mu ruzinduko rw'amateka rw'iminsi 2 rukaba rero urwa mbere umukuru w'igihugu cya Amerika agiriye n'ubundi mu Bushinwa mu gihe cy'imyaka hafi 10 yari imaze gutambuka. Iki kibuga rero cy'indege cya Beijing Trump yakiriwe neza cyane na Vice President w'Ubushinwa yitwa Han Zeng akaba rero arekejwe n'akarasisi n'ubundi nk'ibisanzwe nk'uko n'ubundi abaperezida b'ibihugu bakirwa. White House rero yatangaje ko Trump yaherekejwe n'abanyemari bakomeye cyane muri Leta z'Ubumwe za Amerika ndetse harimo n'abamufashije kugira ngo atorwe n'ubundi yongere guhabwa amahirwe yo kuyobora Leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka 4 barimo Elon Musk nyiri Tesla ikigo gikomeye cyane ndetse na Tim Cook Apple cyangwa se Apple Jensen Huang niwe ufite icyitwa Nvidia hanyuma ndetse n'uwitwa Kelly Optberg bari we nyiri Boeing nyine zikora company y'indege ndetse harimo n'umuhungu wa Eric Trump n'abandi bagiye batandukanye banyacyubahiro. Ubwo zandani zose azanyana nkurebera ana makuru abari kuvugwa ariko muri rusange muri politiki imyidagaduro ndetse n'ahandi hose nkakunyuramo kugira ngo umenye zandani kandi subscribe tuguha amakuru.